भूटान हादराव तामुलपुर जिला बीजेपीआ गिबि खेबनि थाखाय बैसागु फोरबो फालिदों। तामुलपुर जिला भारतीय जनता पार्टी दोलोआ भूटान हादरनि समद्रुप जानखाराव थानाय SJSA गेलेग्रा फोथाराव मैया 26 एप्रिल खालि सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै गोदान बोसोर बैसागु फोरबो फालिदों। मोसाखावरि महरै बर'नि बैसागु मोसानाय, असमियाफोरनि बिहु, सरनिया कसारी मोसानाय, राभा मोसानाय आरो भुटाननि मोसाखावरि हानजाफोरा बाहागो लानानै समायना रमायना मोसानानै दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि दावबायारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर धर्मनारायण दास, एमसेले बिजिरगोरा नार्जारी, बिटिसिनि बारग' EM देवेन बर' लोगोसे बाहागो लाबावो तामुलपुर जिला बीजेपी ST मोर्चानि गाहाय नेतारि देरहासात नार्जारी आरो भुटाननि कमिशनार गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरजों लोगोसे खुंथायारि मावख'गिरिफ्रा बे बैसागुआव बाहागो लायो आरो बीजेपीनि गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा बाहागो लायो। আজি তামুলপুর আমার জিলা বিজেপির উদ্যোগত সামরুজ জাংঘৰত উৎপাদন কৰা আমাৰ বহাগী উৎসৱ ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰদৰ্শন হৈছে। আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা তথা আমাৰ ভূটানৰো তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতি এটা কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ এটা হৈছে। তো তেওঁলোকক ইমান অৱগত নাছিলে প্ৰথমে, কিন্তু তেওঁলোকে চাই কিনে খুব ভাল পাইছে। আমাৰ ভূটানৰ যিসকল ডিগনিটাৰীসকল আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে আৰু তেওঁলোকে যেটো সুযোগ দিছে আমাৰ কলা সংস্কৃতি আমাৰ ভূটান অঞ্চলত আমি পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা হ'ব নাই, যিহেতু আমাৰ একদম কাষতে লাগি থকা দেশ, আপোনালোকে জানে পুলৱামাৰ কথা, এটা দেশ সেইটো আৰু এটা দেশ ভূটান। তো আমাৰ ইয়াতে কোনো বাউণ্ডাৰী ফেন্সিঙো নাই, তথাপি আমি ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি আমি কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ বা বিভিন্ন আমাৰ ব্যৱসায়িক বিজনেছো আমাৰ ইয়াতে চলি আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, গোটেই ভূটান ফুটহিলছটো আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত সংলগ্ন হৈ আছে। আমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ভূটানৰ পৰা ওলাই আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত সোমাইহে বেলেগ জেগাত যায়। তো আমাৰ এটা টুৰিজিম চাৰ্কিট খুব ধুনীয়া হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ চামৰূপ জংঘাৰ ভাংটাৰ বুলি ঠাই এডোখৰ আছে, য'ত বগামাটি আমি পিকনিক স্পটটো আছে। তো এইটো এটা চাৰ্কিট হ'ব পাৰে। ভূটানৰ বিভিন্ন ফৰেন টুৰিষ্ট হওক বা ইণ্ডিয়ান টুৰিষ্ট হওক ভূটানত আহি কিনে গোটেই দিনটো এনেকুৱা ঘূৰি আকৌ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চললৈ তেওঁলোকে থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো আছে, আমাৰ হোমষ্টে আছে বিভিন্ন জেগাত। তাৰোপৰি দৰংগা মেলাটো আমাৰ টুৰিজিমৰ আমাৰ গেষ্ট হাউচ আছে। তো আজি তেওঁলোকৰ লগত মিলি কিনে আমি টুৰিজিম চাৰ্কিটটো কেনেকুৱাকৈ আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰে এটা সৰু উদাহৰণ আজি আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ পদক্ষেপ আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বা আমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা পদক্ষেপ আমি ল'বলৈ যাম। নিশ্চিতভাৱে আজি আগৰ পৰা আপোনালোকে জানে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি, মষ্ট ট্ৰাষ্টেড ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যেতিয়া আমাৰ কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হ'ব, বিভিন্ন আমাৰ স্পৰ্টছ এক্টিভিটি এক্সচেঞ্জ হ'ব, আমাৰ টুৰিজিম এক্সচেঞ্জ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ দুয়ো চাইডে উইন উইন চিটুৱেশ্যন হয়, বহুত ফাইনেন্সিয়েলি আৰু কালচাৰেলি। আৰু গোটেইখিনি আমাৰ যিহেতু খুব এটা বেছি ব্যতিক্ৰম নহয়, আমি সিপাৰে আছোঁ, বৰ্ডাৰৰ সিপাৰে আমাৰ জলবায়ু, আমাৰ সকলো বস্তুৱেই আমাৰ অলমষ্ট চিমিলাৰিটি আছে। তো মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইটো আজি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে। বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তামুলপুৰ জিলাক আমি এইটো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলো আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল ইয়াতে আহিছে আমাৰ তামুলপুৰ জিলাত, তেওঁলোকে এইটো উপভোগ কৰিছে, আপোনালোকে এইটো উপভোগ কৰিব পাইছে যে প্ৰথমবাৰ চাগে ভূটানৰ বাহিৰত আপোনালোকে বিহু এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত বা আমাৰ অসমৰ বাহিৰত। তো আজি ভূটানত বেলেগ এটা বিদেশত আমি যে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি বাগৰুম্বা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। नंगौ जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला भारतीय जनता पार्टिया नोंथांमोननि जुगिदिं गासैबो आसामनि आरो बिटिसिनि रायजोफोरखौ जों गोदान बोसोर बैसागोनि माबानाय बावहरदो, गोथार सिबिनाय बावहरदो आरो जोंनिफ्राय
जोबोद बे फैगोन बोसोरा मोजां जाथों गासैनिबो होननानै जों हामलायो आरो बेनि उनाव जोङो दिनै बिथांमोनजों जिहेतुके जोंहा मोनसे मोजां फ्रेन्डशिप दोङो बे फ्रेन्डशिपखौ लानानै जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरिया भिक्टर कुमार दासआ खोब मोजाङैनो बिसोरजों रायज्लायनानै जों बै बैसागो आरो बिहु खुंनो नाजादोंमोन जिहेतुके जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बिहु बेनिफ्राय जोंनि बे जितु मा होनो झुमुर नृत्य आरो फैगोन बोसोराव जोंनि बागुरुम्बाखौ गते बिश्वआवनो माबानायदो लांनो नागिरदो बेनिखायनो जोंबो बिथांनि जितु माबा सिन्ताधारा बेखौ जों हेफाजाब होनानै जोंबो जोंनि आसामनि जितु सांस्कृतिक बिहु आरो जोंनि जितु बर'नि बैसागु बेखौ जोंबो भुटानाव जों देग्लाय मोनसे जागायजेनदो हयथ' बे जागायजेननायाव जोंहा बहुत खहाबो थानो हायो माबा खहाबो थानो हायो जों फैगोन माबायाव बेखौ मोजां खालामगोन होनना जों आसा खालामो माबाफोर थांखि लाना खालामगोन नामा जिहेथु नैबे जाबाय गुबुन जों बेनि जे जोंनि नैबारार जों सानफ्रोमबो जों मोजाङै थानांगौ नलबा जोंहा दा थांनाय पेहेलगामाव जिबायदि जालांदों बेबायदि जाहाथे जाया जोंनि नेबारारा सबाय मोजाङै थानांगौ बेखौ साननानै जों बै नेबारार कान्ट्रिजों बेखौ जोङो सिन्था सरसा खालामनानै जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन